Non ke bang ji MLA kilik West Karbi Anglong pen BJP ke kloji ang ring. Dongka mukamalong ACC asong pen Arni Siaphan conference amay ke padu. Kardom kadni sabir thanbang niliaron lekthe non birtang tan pen arjik tha kedam tang chitia chiklu kopili constituency along ke chengsi executive amai ki padopana hot BJP asong aphan ke kroera ratum thurpaksi MSC Pawan Kumar aphan raratum aningkang samse chepaklang anchota kalisi raratum pen patheraglo lason thak thak si amri constituency along ta MSC DU fing maslaya aphan lapen Amreng constituency along ta MSC Rinatirang pia tumaphan raratum pen patheraglo MSC tumaphan raratum ke patheragalong West Karbi Anglong district BJP amai phu rodip ronghang setame abatai batai therak dunanglo non la soteng polote West Karbi Anglong alo BJP songang mong ketonte thepik anlo jongsi BJP songang mong ningi sivet wa sonte abatai batai ke la puson MSC tumhan ke patheraga deji lasi non apong MLA kilik West Karbi Anglong along BJP song ke hai ji aphan angring abe pinlo MSC constituency ke thomarat thupak pen BJP ang bong ketonte aphan sina मोर नाम रमाकांत चौहान हाजार गफेर बुथ प्रेसिडेंट मैं मोर बुथर नम्बर हल 224 इतना 269 হৈছে मैं प्रेसिडेंट आसिलो आरो MSC निजेर पक्षर पर निजे चाई पेलाय कोनोबा एजनक नाम भराई दिसे कोनोबा मीटिंग कोनोबा एजेंडा मंडल कमिटिर पर বা আমার যিকোনো ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিৰ পৰা একো সিদ্ধান্ত নদিয়ে একো নিৰ্দেশ নিদিয়ে কাম কাজৰ একো লাইন নিদিয়ে আৰু তেখেতে একো জানি নিদিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ খেৰণী থাংনংবেত এটা মিটিং হৈছিলে জিকাৰ পিছত আমাৰ পৱন কুমাৰে ৰায় কৈ দিছে যে মই এই যে MSC জিকি আহিছোঁ মোৰ কথা মতে যোনে চলিব মোৰ টিমত থাকিব মোৰ কথা মতে যোনে নচলে সি দলত থাকিব পাৰিব আমাৰ টিমত থাকিব নোৱাৰে এই কথাটো চাই পেলাই আমালোকে আঁতৰাই দিছে আমালোকে ৰেকৰ্ড দিছে ইটো আমি দিওক ৰাইজ হোৱা আমাৰ পুৰণা কমিটিটো ৰাইজ বিচাৰি আছে পুৰণা প্ৰেচিডেণ্ট মই আছোঁ ৰাইজে সমৰ্থন কৰি আছে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ जिंदाबाद 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 DUP मसला मुर्दाबाद मुर्दाबाद रोटी ब्रह्मांड को UP मसला हाय हाय रोटी ब्रह्मांड हाय बिना तरक्की मुर्दाबाद मुर्दाबाद रोटी ब्रह्मांड मुर्दाबाद এতিয়া সময়ত আমাৰ অৰুণ পেৰাং দেৱ ডাঙৰীয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিল দিদীপ ৰহাং ডাঙৰীয়া ছেক্ৰেটাৰী আছিল জন মিলিক ছাৰৰ ছেক্ৰেটাৰী আছিল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানত আমাৰ মানে আমাৰ এইটো লোকেল কমিটি গঠন হোৱাৰ পিছত MRO জিতলা হাসনু ছাৰো আমাক MRO হিচাপে এপ্ৰুভেল দিল ৰাজ্যিক BJPৰ পৰা আমাৰ এপ্ৰুভেল অলৰেডি আহি পাল 246 মই ভোট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ MSC আৰু নতুনকে সভাপতি হোৱা ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট দিদীপ ৰহাং ডাঙৰীয়াই সিহঁতৰ মই মতালি হিচাপে নিজে টেবুলত গঠন কৰি আজি আমাক প্ৰতাৰণা কৰি আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আমৰেং সমষ্টিৰ MSC ৰীনা তেৰাং পি তেখেতৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কমিটি বনাইছে সেই কমিটিবিলাকক লৈ তেখেতসকলে নিজৰ স্বাৰ্থ হিচাপত ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডবিলাক তেখেতসকলে নিজে নিজৰ পকেটত সোমাবৰ কাৰণে যিটো কমিটি বনাইছে সেই কমিটিক লৈ কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ যিটো ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা যিটো এপ্ৰুভেল হৈছে সেই এপ্ৰুভেল হোৱা কমিটিৰ সকলো সদস্য তথা প্ৰেচিডেণ্ট সম্পাদক সকলোকে তেওঁলোকে মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখিবলৈ দিয়া দেখা নাই গতিকে মই ACC asong anju sika pangtang tujia phan non molom asongja atumpen penang an sai ke claim ke pasik thekpon long sonthot si preni phai crep horni le thota ACC Hamren district committee pen patir pi ponsi arni sia phan conference amei dongkam mokam ACC sai hemalong ke padopona berta pherangke hundor kro pen bhutanang pale Ram Singh Ronghang pen match bahim phu ponsi melong ASDC tiri PMI phu Chandro Kantoterang Jodson Bay Sanjoy Killing Hemsing Tiso Daniel Teron Lab
penan parta sar singing lengat om phuti sopi rajen rong pia tum chitong dun maya long prek jama song pen ASC a song along nang chipa ong dun atuma phan kangthum karni padosi archopon pini bangso amai pena jok anso se ASC Hamren district committee arlo songa pantang ponjia phan bang phokep asongjak po phan kangwai padopon BJP asokar atum Karbi anglong ara phan kachari pon ke chok che along pen cheo dun pen ASC a song phan ka pangtang nang po pura mai long ka chingki jithan padopon Presiden lo lahai ke tolam dulu hemprek pipo bualam cita lahai pancing lo Nini difu emle lo difu district si kamplem momda BJP lo dunur po hemprek long popo difu town sar bimadunga judo mate nili cepatar sai tidak do nang ninwa dono sar po nil to hemprek wan po nang to ge hang choke bye bye po cepatar nang na ho lo lama setan mau mangge laso web man tongnam lo rore lo po mo het pangalo itung chimia lo ni repeat pelo na song dance non wang lo ili tonga jakong mon na se tingrun lo pini lo BJP ben wa Congress ben gawa manige PSC ben gawa lahar duman ni ningat long ba party ben toro lo Usuka song pen volong komaji along DVO ke claim kedam ke chok chia putak kache song la pen Assam Chief Minister aphan pinpura loy pak panong si edisia redeng pajir abirta pherang ke rustam tok bipen birta nang pale United Student Union of Karbi anglong atum pen volong komaji long prenify crepo arni Karbi anglong arlo ke do Animal Husbandry and Veterinary Department along DVO ong hoi kangnia panonan tak KC kacharia atum ke chok che theklok abita kelang dingke KC kacharia Veterinary Department IM Tarendra Brahmasi adai do binong lapen apong CEM lapen MEC aphan pinpura lo pidet apita tak Karbi anglong pen katerek rerek ke manghumi mepu atipi en pen volong komaji higher secondary school pen bang suri so se atum armu chejeng se bukulia rong se piang kang ke hang par om flublo lapen Assam CEM Sarbananda Sonowala phan pinpura lo epak panong si ADC arideng pajirdam pusi chunbang jintu hajirika pen mepu bibison teron usuka tiripia maya tumpen pachinipon Tolerance against corruption kecho kanghua cyclone play pusi BJP racharya song toke rara thengno lamchak chipi bondo lamchak chipi si sarkar da chari lo sarkar chari jar pen bangke labangso itu lamchak bangkala itu parin phag lo pini bangke pini ke theglo bangkala halo je pini ke duniti labangso mukto lilo mane zero tolerance against corruption lilo pini bangkala corruption mate kecho kang musi dirpiglo je semet pe bangke Karbi Anglong Autonomous Council arum kedo amok bangwe nai alle gawe nai ki ab enai department mate Animal Husbandry and Veterinary Department dia posi labangso department ka amok bangwe lo di posi labangso department ka alle gawe nai lo Karbi Anglong ora di posi labangso department pa athang na alle long jelo kula bangso alam te lahelo alam thik lahelo je labangso jitu Animal Husbandry and Veterinary Department lo Karbi Anglong lo jitu district veterinary officer Dr. Dilip Monto apuna chake chok che ke thek the ke ap ye posi tapuso nang man delo nasi Dr. Dilip Monto phan Karbi Anglong pen जैसे मैं पे डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर आरकुपेन तेरेक नहीं लापंसो आरकुपेन पेसु नहीं पुसी बताई नहीं तुम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम मेंचेंगलो ईएम इंचार्ज मंतन नहीं तुम मेमोरेंडम द पिलो ता कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल पे पिनी आनी ता हांगना दा कांसा एब्रेल लासी आंगबो हलो मला नहीं तुम के मैं नांग जितु लापंसो केचे पायोगी फानपुरा कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के चाहे तो केचे पायोगी पुरा ला तुम के इंक्वायरी कमिटी माते केतार ले बिसा कमिटी सेंगलो laso komiti sengder ba mangga laso komiti bang apor ke bigan lo labang so inquiry report bangka kichiru mateni chok siam mausi labang so report bangka pene council bang submit nei busi sita labang so report bangka pidi ke ni chok si lilo kichiru gailo pidi ke cheklo yo thom plengelo cheklo yo thom pleng da pistame labang so itu inquiry report labang so chek kichiru iben labang so pini rada theno patlang ni labang so inquiry report bang rada theno patlang konai de dase pini karju kan to mangala helo je zero tolerance against corruption mate kecho kangwa cyclone play pula bangso BJP sarkar tu Karbi Anglong Autonomous Council tu PFOC opinion eta Dilip Mohanto kan langding Dilip Mohanto ba PFOC sai ai delo Lumbajong VDC Chairman Bidya Singh Hansi Kaping Khala Tengben BJP asong tum sarthe phangcho rong me kar dhuniram tok bia he me ke chwa dim pale dampen kirap ke pajirdam kedam tang pre ni phai kre sianing ve sarthe phangcho rong me kar dhuniram tok bia he me ke chwa jok mirina ing hi pi la pen kang thir tok bia tum arenga hu ki so hir kang tangrak ajok Guwahati
Hayat Hospital along si sechelang dam nanglo lason tak taxi borlang fair towar kok thom along kido thorom dio Johan Asopo Nitish Johan ke dam tang pre ni phai cap arni motor pen ka chingko a hir kang tangra ga jok patna along ansi se ka chelang phan pon nanglo la donia hemtu na phan BJP a song pen borlang fair PS stroke atum chelang sikira pajir damlo polling station ame phuatum lake Chandro Milik Bidya Singh Timung Subhas Pal Borsing Kramsa Kenga Dologo Pula pen Sam Sundar Chaudhary atum henlo non malam so poraphan birtang moiton panik sena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinemo api puthot birtalong wangthulo kedam tang pre ni phai krepor ni umrukuti BOP along West Karbi Anglong District ISP Roman Deep Kuar Additional SP Alina Teron Pilapen Ulukon Chief Police Outpost IC Anthony Rongpia tum kahomri dama birta pherangke penchaya lang ratane pen birtanang pale Umrukuti lake West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoilo nona pora hut Falcon matem kaleng maha wonang kahomri aporlo Lasi laswa wo umrukuti along kido sek rongara ratum kapasik sakdunde jia phansi halada kido ratum phan than pachini pon Kaleng maha wo kedam tang chitini phaing koira sirkep malom pensi kebang pangchenglo lason si umrukuti ahawar malom bohasi monangkilechi phaikunia chiklo malom si umrukuti pen dam thupo lapen aningkan wang tamela so porsi kaleng maha wo nang bohawer pusi rongara ratum pen than pachini dun hada kedo BOP mate border outpost along pen umrukuti arong ke Meghalaya penche koinotlo sita Karbi Anglong Autonomous Council atum border mate ahoyalong kidu thip atuma phanon ponta umrukuti along meri hing kave pendanglok towar kave network kave pensia ningkan padam nanglo lasi jasamet pet Karbi Anglong Autonomous Council atum RDN pen ahoy kidu ara atum phan kerap mate government scheme hai kapele dam kenang sot jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum lahai ka chingthora mo claim dam pulote morni si tourist mate kijoi kelang atum bang oji athe nona pornang kanghu mate nangke boha Falcon mate kaleng maha bolake kaprek along riben sikewan আজি আমি এটো বৰ্ডাৰ ইনস্পেকশ্যন কাৰণে আহিছোঁ সাবুদা আমি গৈছোঁ অমৃত আহিছোঁ এণ্ড এটো ভাল পাইছোঁ দ্য থিং ইজ দ্যাট ফৰ দ্য পাব্লিক আই উড লাইক টু টেল দ্যাট দিছ প্লেচ উমৰু ইয়াতে এটা মানে ভাল there is a process which happens the migratory birds from Siberia they come and flock this region they stay in this region for around a month before they go back to Siberia again we call them falcon birds and they come and stay and then this is a thing which does not happen in many places around in Assam so if people are interested they are most welcome to come to this area to see this thing government is also making efforts in this regard to promote this thing but yes people are most than welcome. Then how do you feel after you come here? Oh, it's great, it's very nice. Thank you.
Ada porphai keba por malom hanjang lang solong 100 bedded hospital ki kim kirang ponjia dim kelangdam ki kim kirang ponjia dim lake Karbi long sewa kendra long lelong sikim rang ponpo Northeast Plantation Company atum phanchi ki kim ponjia phan hodailo labangso 100 bedded hospital ki pakim ponjia dim along kejadun lake aparim em Jivan Chandra Pathok Jona Singh Phangcho Rat Cycling bang Hemari Tokbik Sorihajan Bazar Committee Amepu Kongchun bang Karbi Anglong Seva Kendra Long Bing Ti Pratap Singh Rongpi Rup Singh Rongpi Habe Rongpi atum chitong dun rinti Northeast Plantation atum talabangso 100 bedded kikim kirang ponjia dim lapen along lake thek long pen aning ing sampon lo lapen prapjin pen kikim ponjia phansi lam thepak lang tekang si phirangke bisnu lek thepen beta nang pale Karbi prime time bang lapan si kang ton poilo domi thakme kurang thu